تماشاوان هجا ام نها لگنده کروجا اووا یه لسر ویران شارا ملتینه من خواست ام به برنامه خواه بهیویان وکن ال کچکا دلال کولبا من ناوی وی özgeye جوی گندیه جمرا قال خود که دبیجه دما ارتهش پیکات آو سرمدارجیه مگو امیوی آوه ببرن کیف آویته زاروک هیوین پیشروجا منن دوی ام هر گاو وقتی لزاروکان خودی در بکن ام دل زاروکان شاب کن ات خوازم هنکی özge بمرا حوالتی بکه از به دسته بگرم ام هنکی دنا وان کاولان دوی ریا کول سر زیده خرابه چه بونن ام چاودرین خود جوره بیشن özget beje ev avahi amala hevala mine ed bejim tiştekî buwan hat dibêje na axir tiştekî buwan natiye lê avahi hilweşiya ye özge hadi em biçin نها دناو گنده کروجیا اووا دا ام دمشم ev cadeye ku niha estêda dimeşim rê diçe wêran şarê ango binavê Tirkî Doğan şara Meletiyê li vî rexê min çiyayê binavê çiyayê boz li vî rexî ev der jî Ulu Baba şêra dibêjin navê Ulu Baba di gelek stranên Argewanê da jî hatiye bîstin ji ber wî jî ev gundê ku wekî belde mezin e Kuruca Ova di navbera çiyayê Bozuk û Ulu Baba da hatiye avakirin lê herçendî bi dîtbarî meriv bêje qey ev der zemîna wî saxlem e li gora erdnîgariyê jî tesîra erdhêjê gelek li serçeviye ji xwe niha wekî bêdengî ber êvar e jî niha ez dengê xwe nekim belkî dengê çûkekê jî nê bidînin seranserê rê gelek jî gundekî mezin e seranserê rê avahî hemû wisan hilweşiyane bifkirin yanî şerê cîhanê çê be belkî avahî nekevin vê rewşê heqete jî yanî bu awayekî dûrî aqil yanî tişt çêbûne lê mesela ev avahiya ku li kêleka evê sexlam xuya dike ev ciyê tenduristiyê ye wekî nexweşxane hatê bikar anîn ew saxlam bûye herçendî viya ber bi wê ve xwar biye ketiye jî dîsa jî ew avahiya ciyê tenduristiyê xira nebiye binêrin li vir berf biçawe ye yanî erê li vir rê hatiye paqijkirin hinkî bilind bûye lê bêtir li herêmê berf gelek e ev jîngeh ev der Kurdistan e ev der warê Kurdan e malê Kurdan e
insan li vir dijîn jî Kurdin, zimanê ku diaxivin jî Kurdî ye. Lê ev nayê mane dibe ku insan di alî fikir de îdeolojîk ji hev cihê cuda jî bifikirin. Lê di rewşên wisa felaketî de, di reşên wisa dijwar de divê yên rayedar ew ê nekin, nîfaqê nekin navbera gelan, navbera xelk, teraf nekin, alîgir nebin, em bêjin ji min e ji wî ye ji te ye ji wan e nebe mijar. Li ku derê mexdûriyetî hebe bi wê de baz bin, çadir lazim be, xwarin lazim be, lixwekirin lazim be, her çi lazim be divê bi her alî de bê gihandin, bê şandin. Ne ku kesên ku em bêjin wekî di hilbijartinê de dengê xwe dane partî û rêxistina kî dibe li gora wî tev negere. Lazim e erkê însanetiyê ye, erkê dewletbûnê divê dewlet yekser destbav ji hemû ciyan, ne ciyekî wesayît tabî dema derbas dibin yên ku ji dervetên dixwazin belkî ew jî dîmen bigirin. Lê û dibînin niha ez di nava evê de cadê de dimeşim dixwazim ki ez vê jî bêjim her çendî me gotiya aliyê ew ê aliyê alîkariyê dewletê erê belkî Afadê Qizilayê çadir şandine lê ev nayê wê watê ku însanê li vir pirsgirêkên wan mexdûriyetiya wan hatiye çareserkirin. Ev mexdûriyetî ew ê hê bidome, ew ê bi rojan, bi heftan, bi mehan, ew ê bi salan bidome. Ji bo wî jî çare çadir tenê nîne, çare tenê xwarinekî jî nîne lê divê çözümekî ji vê karesatê re bêdîtin. Em ê niha jî hinkî pêş ve jî biçi ka rewşa li pêş çi ye. Li vir însanê ku avahiyên wan xirab bûnin bi taybet xwastine kon li ber mala xwe ku ji ber ku tev û talên wanê ku hev jî tên dizî li vir ji xwe avahî hene. Wisan ez nêzîkê wan bibim. Belê, û dibînin mesela evê taxê bi tevahî meze li vir evî rexî dîsa li vir hemû hilweşiyaye wisan dixwazî em ew ê bikin ji ber ku li vir kon jî hene dibe însanê binê wan da ji xwe bêhna xwe bi dibekî razayî bijî em dengê xwe jî zêde bilind nekin ji bo bila ew ê nebin. Li Xuruca ovayê ji ber ku deşt e û li vir çandinî zêde tê kirin, yani çandiniya wekî em bêjin genim û ceh filan tiştên wisa nok, nîsk tiştên wisa têne çandin. Li vir gelek ewa motoran heye, motor traktor yanî yek jê zî li vir e gelekin ew çand li vir heye. Li vir taxa aliyê rastê rê bi tevahî hemû hilweşiya ye xirab bûye. Lê belkî bala wekî şand em di nava gunda em digerin bêdengiyekî yanî li vir rayedarekî nîşaneya ku em bêjin ew destê şefqatî ku bi kar tînin dibêjin destê şefqatiyê dewletê ew ka li ku ye, ev li vir ew nîşane li ku ye. Herçendî ew qas li ser welatê me tesîrekî zêde ev erdhêj çê bibe jî erdhêjên domdar bi pîleya 4.5, 6, 7 hetanî 5 jî ev erdhêjên domdar didomin weke navçeya Koksena Meraşê bêtir li wan derana mesela ew ê dibe ev ler çê dibe her wiha li vir jî aliyê wêran şarê jî
و یا آراستی لجین دجی چید مثلا آلیه دوزجی فلانجی جانوسان دومدار وان ایوان لویزی چید من حتی لآلیه خارپت آلیه چولیگه که آلیه خارپت خطا پالوه حتی کانی رشا چولیگه حتی وارتوی گمگما موشه لجه آمده هر واه حتی چل دیرانا وانه کووان درانا همو خطا اردهیج دوانا دا در باسته به دم به دم لوان درانا جوان لرزان چید من پشتیوه اردهیجا کارساتا مزنا کول ناونداوی بازارجو البستانه یعنی اف دبکو بسالانجی بدومه و تاثیر نینیزی لسر انسانا چه بکه اف جی وکی کوچکی جبه خواهدی تیش خواه اوزی دیگره القسمت خواه وکی مگوت یعنی اوه بدومه بسالانجی بلکی هی بدومه چمکی اف تاثیره که وی عرض لسر مل سر گل ما چکر براستی فلاکت کی مزنه لی ام دکارن بیجن بکاسی کو انسان بکاسی کو حیوان بکاسی کو بیرانین کتن بن و انقاضه جوی زیاده تر ین کو جواک برای و دبن کتن بن انقاضه دبن انقاضه دا مان از دخوازم هنکی مجارا وانجی وکم پشتی وان دیمنان اف دیمنین که لور نهال پشت مخویات که لبر چاپ پشتی وانا ده تلویزیونان دا شومنی هات کرن وکی خلاص کرنا انسان کی معجزوی هات دیتن هر روز لسر اکرانان او بو معجزه او بو معجزه بصدام به اون معجزهان آفراندن لی صد حیفو مخابن معجزه نوان تشتانه دوی ام و باش تی بگیجن معجزه لولات ما اوه اگر دولتکی لخلق خواه لگل خواه خودی در بکوه معجزه تی دیتن چونکی حتانی روژا ایرو ین کن وان انسانا برای و دبن لخودیل وان انسانا در نکتنه بنیرن دنا وان کابلان دا دنا وان خربیان دا لور چار حب کن هنه وان انسانا دنا وان خربان دا دنا و بهنه دا یعنی اف جبو دم پیش دبه انجام نینیجی درخه وکی بلکی تماشاوانین ما باش تزانن اکونه زانه بجی از دخوازم جبو وانجی بیجم جبر 1500 سال بره کل هرما خطای انطاقیای لور دیسا اردهیجه کی پیکته پشتی اردهیجه به بلاوبونا شوبه را 250,000 انسان جیان خوش دستن یعنی تشت خوازم بیجم اوه پشتی اردهیجان کارساتین وسا مزن فلاکتین مزن جی بخاراتینه نخوشیان جی سالگنی جی چید به یعنی او شوب زیده بلاو دو به جبوی جی تندرستیا انسان مایی جی مهمه و شارتنا جنازیان جی مهمه جبوی جی وان انسانان دوی لجیه کی به اوله بینه بجی کرن لوان انسانا خودی به درکتن دوی دم سالا زبستانا دجوار دا وان انسانان حیفن گننه جبوی ویجی راستی دوی چه به اموان بکن اموان بدینن اموان بیجن تمام راسته انسان نویران خبردن دترسن فلان لی دوی ام بگینه وی آستا تیگیشتنا کو ام ایدی زانبون کی ترس پیشی وانتشتان ناگره جبوی ویجی ترس نابچاره چارام ام بیجن و ام پیک بینن ev kuçak ku ensteda dimeşim yani kuça çareseriye goya liver çend hep kon hatine vegirtin het xwazim vê bêjim bi vê erdhêjê me vê fam kir di navbera gelan da pirsgirêk tune çimkî gel li hev du xwedî derdkevê bi hewariya hev de baz dide
لسمسوره لمرشه لملتي لديلوكي لكليسه حتى لخطاي انطاقي اذن خاربت هر وها قسمك جي سواس قيصري كي تسيردار بون آمد رحا اوانا همو جوه ارض هجي zarar دیتن او باجار او نافچه او ریخستنه که دوری وان باجار و نافچه و قزان و گندانن به هواری آن ده هاتن آلیکاریه چونکه او چاودریین که ام دکن انسانی که ام دچنه وان دران دبیشن لی هن تشت هنه دوی مرف بیجه دنابرا گلان دا مگوت یا پرسکریک دنه پرسکریکی که دنابرا گلان دا ددن چیکرن دستلاتن دستلات ناقوازن جواک جهاف دو حسب که تکلداری هاف ببن گاوا کو جواک جهاف حسب و کریوانه نکار سیاست بکن جبوی جی دخوازن نفاق بکن نابرا انسانان جبر برجواندی خواه دوی اف جی بیش بزانین جواک باشه اف تنه پشتیوان کارسات وسا بهتر رو دده اف تشت دوانده زیل دده شاق دده مثلا ام چونه گنده کی اوه هنکی ام وسا بمشزی بلا جبر کو تاریه هنکی روناهیا اوه جی به سرچاوه مجبور که ام باش دی درد خواه ببیجن ام چون گنده کی که علاوی لیدجین دگوتن اف 10 روزن 10 روز حتانی 10 روزان کس به هوریا مدانات ام دگوندا بیچاره من گلک انسان لورجیانا خوش دستا بون براستی وان درانا جی وکا گنده امن حالینه هاتنا وان درانا لگور هنجی ساپه بهتر حسانه لی او جی انسانانه او جی انسانانه دوی دنابرا وان هر دو جیان دا او نگرتن یعنی بچه جیه که آلیکاری جیه که دن نچه دوی او تونه به لازمه ام هر دو آلیانجی هر دو رنگانجی همان بدینن او در سنی او در علوی ام وصله مزن نکن ام دو چونه گنده که علویان ام ایروهات گنده که سنیان یعنی جبون ما او پرسکریکین اوثنه حتی وی تشتیزی کرنه بن هشه انسانان ین کو سنینه نا ام خوارنا علویان بخون حرامه نا ام نزا چه بکن حرامه عیبه مرو وان تشتان اوان تشتان یعنی انسانتیه ننن هر مال علویه کی ببن میوان هر مال کرده کی ببن میوان کا بنیرن مروواهی چاویه انسان مازوانی چاویه بچاوی میوان خواه دیدرده بچاویش انسان هست کن کرم کن هرم بدینن لازمه وان تشتان بین خبردان بین گوتن چونکی دبن هشه انسانان دا تمی نگاتیو تشتانا آوا کرنه دکبن هشه زاروکان دکبن هشه دهاتیامه یعنی دوی اوان تشتانا ام باش بزانبن زیده وک عقل داین نه حساباندن ببخشن لی ایرو فلاکته که وصل ولات ما چه بویه از جیوه که برپرس برنامه لازمه از بالی بکشیم سر هنتشتان آنجی از فکر خود بیجم یعنی اگر هنتشتن که از دبیجم وانتشتانه ده روزانه ناتانه جیان دنیان لسر انسان فرض ناتانه دیتن اون باور بکن اقواسا انقاذن اقواسا فلاکتن هندایین ما اوه چه نبانا آواهی بلا قهلوشه مال و ملک بلا قهوه به یعنی جان انسان ساغلمتر جان انسان گرینگتر نینه یعنی جبویجی یعنی ام جاف دو حس دکن گل جاف دو حس دکن دنابرا گلان دا پرسکریک تونه لی ینکو گلان لهو دو سور دکن رایدار بخانه
Ya rastî hinek avayî hene sağlam hatine çêkirin. Mesela ev avahî ew jî ciyê şanaziyê ku qenebe însan jî pê disekine li vir jî konekî dîsa şwa vegirtine ciwamêrekî jî wî de têka mêzekê bi Kurdî zane nizane. Apo merhaba işlere. Çawanî tu başî? Türkçe bilmiyorum. Öyle mi? Keyfin nasıl? Geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun, size sağ olun. Durumunuz nasıl? Allah şükür yapıyor. Allah iyilik versin. Allah razı olsun. Bir daha göstermesin inşallah. İnşallah cümlemizi. Var olasın hacı. İyi olun. Allah. Em nihal kuçe û kolanê gundê Kuruca Ova digerin camerekî ji rastê min hat bi rastî Kurdî nizanibû. Ew jî hêviyên xwe destpêrê Xwedê yanî wekî gelek kesan ew jî nîşaneya bêçaretiyê ye. Cî ku zêde tesîra erdhejê lê çêbûye bêguman alîkariyê pêdiviyan û alîkariyan heye. Di vê çarşovê de jî ez dixwazim bangekî bikim. Yên ku alîkariyê dişeyînin bi taybet pirsgirêkên kêmasiyên wan derana çi bin divê di wê çarşovê de ew kêmasiyên wan pêdiviyên wan bicîbînin ji wan re alîkarî bikin. Mesela divê rewşa zivistanê de mesela em bêjin îro em wan li Kuruca Ovayê dema alîkarî hat şandin divê ev hesab jî bêkirin. Em bêjin li vir zêde berf heye li gora rewşa hewayî ya vê derê ew alîkarî bêşandin. Ji bo mesela em bêjin ciyekî bajar ku berf tune li gor li wê bêşandin. Li vir mînak bêjim pêdiviya însanan mesela bi solên saxlem heye. Çünkü li vir gelek berf em bêjin belki cizme ji botê çêtir be. Cizme belki ji lastîgê çêtir be, ji solê çêtir be. Ji bo wî jî evan tiştan jî divê bêne hesab kirin. Di wê çarçovê de bişêne. Yani ciyekî ku bi çokan berf heye li wir tirabî şimikê bişênî nabe. Ji bo wî jî pêdiviyên însanî em di mala xwe de çi bikartînin van însanê li vir jî ihtiyaciyan wan pêdiviyan wan ew e. Wekî min got li gor av hewayê jî hesabê pêdiviya însanan divê bêkirin. Weke bangewazî ji sazî û dezgehan, ji rayedaran, parlamenteran, hunermendan, banga min ji bo hemûyan e bibe dengê van însanan, dest bavjin van însanan û bila ew kesên ku van însanan birêve dibin bila ji xwe fedî bikin û bila ev hevkariya we li hemberî dagirkeriyê bibe bersivekî serdemî ku ev bersiv hetayê nê ji bîr kirin. Bi van hestan em hatin dawiya bernameya xwe. Em ê hewl bidin sibê jî li ciyekî din derkevin pêşberî we û êşa wê derê were parve bikin. Hetanî sibê her şad û bextewar bin. Dema we bixêr.